Ira ama ina ba ira talifusa ni o masia ba kejoaya ita Yesus Keriso da tafanodongo ba mosiha gira era yada sanandesa ba beruho ba mingguan de ba jifelindua ba siana dua nahana a 20 arua berhuho khada ba mingguan de ba disambua BKPN te hala moroi baju ra Yesaya faja dengan fulu asara ayati sara irugi ayati sifilejara tola mi baso sama sasae. Tuhon berhuho ade si notefaana ba almana pelayanan BKPN ya amira talifusa ya ia da halau gehehan ya moni baba aurigenoni mo amakhaita ba duho da ta olai ni ba matuna ya ia moroi ba ayati sara irugi ayati efa me ha ayati da jo amakhaita ba halau gehehan ya amoni baba aurigenoni. Sedangkan ayati 5 irugi ayati filejara sambua tuho geidao mak sambua tuho ga matunawa geidao. Ya mira talifusa maguna aboto bada daua wa fama ele o Yesaya andre ifa ema dae baginete me bada sona santa onu gijara eli bada nevanibo o ita dede ba va me khara tetenafa. Fama ele dae asesir foto ia turia somusodede ma Injil dalam kitab Yesaya. Berdae fagana sibai hege perikopnia ni surah bali Indonesia ni faana lembaga Alkitab Indonesia ya dae kabar selamat kepada Sion. Kabar selamat fagana geluhania nalawa kabar baik atau Injil. Sion ni wania badae ya dae mana dosa ba Yerusalema. Ya mira talifusa fama ele Yesaya dengan fulu asara ayat di sara irugi faande si fafana si bai itadusai gedae bambotonia sama sa Yesaya oroma kheda va livua makata ganti ni uguna nia bayati sara ya da livua si fafana makata ganti orang pertama tunggal ya da ku ma gu ba hurufo sideide vanurea ia tengah hurufo sebua iluania khani haguridana mangada sadae ma khe Yesaya tengah khe lowalang. Lalu natafahela jura Yesaya faja dengan fulu asarade ayat sara dugi efa bajura Luka faja efa ayat feleone dugi sara avena aboto badadoda bada wa famailo Yesaya ande manandesa ia babu halu Yesus Keriso ma babu halu Mesia. Hewisa babu halu Keriso ma Mesia daliba aniha babe amoinia enoni baba ngobaka tulis somusudede meno ibayoni ia ehehan amonia ba mujarajara bajura Luka faja efa ayati feleone irugi ayati 20 asara sino tobali famanui atau penggenapan moroi baju raya Yesaya faja ng flasara ayat sara irugi faadre taro malida goina tafanando sakheda ya mira talifusa ba ifahal itagoi hebisa bohalo genon walani ma samati sinomanema famayoni gehehana muni baba ngobaka turia somusodede. Jadi beroba manandesa ke Yesaya luono ba ifanandesa ke Yesus Keriso ma Mesia ya jino mujarajara bajura Luka faja efa ayat filione dua sara ba baba maloya ia seroma ia da manandesa ia baba urida ya ita ira enoni lobalang ma baba auri jamati ke Yesus Keriso. Ya mira talifusa me minggu tanggal 15 2022 no tarongo sambu halu gehean ya moni moroi baju raya Yesaya faja dengan flateru ayati fele efa ya da i ohe daun kicara eli bajahono ira roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ada orang makheda halu geheha ya da membawa ma i ohe
Me tanggal 6 bawas 6 2022 me ina temana rete de fane mai he ani amoni abang losi 2 no gei mu fatuna bada sambu halu ge ani amoni more baju rasara moje faja 2 ayat ferugi fitu ya da fau gei ge ani amoni bavomboi niha Roh Kudus ikut menciptakan manusia. Ba daromali ba migu ande na tahu ge ta osia ma ta faigi maka badae so zui ni fahalnya ita so amahita bahalu gehehan yang munil khususnya halu gehehan yang munil baba originoni lo balangi Fatola tafatu da baba dogo da tafagi ua hadia ia ni wania ba ayat tisara. Ba ayat tisara iwa badae no ahono khegu gehe hajo aya ande ha Yehova. Ba ayat tidae dombua doi sifagelutte bagi ni amonia ni surah Yesaya ya ida hajo aya ruach Adonai Elohim ba ha Yehova ma ruach Yahweh. Ba ayati sara ande gei iwa badae no ahono khegu geheha fehede ahono bali Ibrani alai eluhania letebule ia yawa ma baha baba auri jisamo-samo saniha samati baru da ya mina tarifusa ba ayati sara ande ifahal ita badaa dombua fosate halu geheha ni amonia baba auri genon no walangi mamaketa ia badu honi fatuna makha sara ya da ibayoni genoni lo walangi fehede ruach mashak ma no ibayoni eheha bali Ibrani eluhania no ifadu wa khania wa abulu eheha badae abotu bada ba famayoni geheha da mamaketa ia bavame efa abulu genoni lo walangi Fehede faabele bali Yunani ya ia dunamis elwahania penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak melakukan sesuatu. Elwahania enoni lowalangi ade sinomane mafamayoni le faokafude de babange halo joaya. Le femur de le faongai de so behi de babangai halo joaya ita Yesu Keriso da ejiso baba origenoni sino ibayoni eheha. Si dua halu geheha ni ilada bada ya da ifatenge genoni lo walangi. Fehede no ifatenge raodo ia telah mengutus aku ba ayat tidak bali Ibrani salah ma bali Yunani apostelo eluhania ifatenge tobali salahi bada ita ilah hewi salah khemi genoni lo walangi ada ya ia da tobali salahi la khemi da hula mani si wabeli la khemi da moguna taroroga ena bui hutou ena bui teo aya hezo ifatenge genoni ada ehehani amoni ba ayati sara irugi eva ijara-jara bada Sifana iwa bada ifatenge genoni lo walangi ada baba maema ture sumusude de baji buah famakau. Si dua ifatenge genoni lo walangi ada baba dalu-dalu ni sino arasatede. Si telu ifatenge genoni lo walangi ada baba ngombaka fangefa bani kuru. Si eva ifatenge genoni lo walangi ada baba moralatede ni fobilagu. Si lima ifatenge genoni lo walangi ada baba nuriege devi va omasi babawa bolobale moroi ke Yehova lo walangi. Si ena ifatenge genoni lo walangi ada babondara tede jabuto de fefu. Ba si fitu ifatenge genoni lo walangi ada bava maru tede afu la otomosi banuania jino tobali adudula. Tobali ia amira talifuse dombua halu gehehani amoni bava origenoni lo walangi ni fahalnya ita badarong lo walangi ade stobali baruhu khada bamigu ade ya da ibayoini genoni lo walani basi dua ifatenge genoni lo walangi dege da ya foma ya mutolo ita eheha
ni amoni ni fatuna da fohalu wania ma ya duhu